Odlukom da nacrt zakona o radu, koji je finaliziran bez učešća reprezentativnih sindikata, ne ide u proceduru, obnovljen je dijalog sindikata, vlade i poslodavaca. Nova radna grupa doradit će sadašnji nacrt zakona, a konačnu odluku doneće Socijalno-ekonomski savjet. Ministarstvo privrede saopštava da sastanak kolegijuma Socijalno-ekonomskog savjeta, na kome je takva odluka doneta, nije u skladu sa zakonom o tom savjetu i da prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić nije član tog tela. Na najavu da će savjet razmotriti i zakone o stečaju i privatizaciji, ministarstvo odgovara da je te zakone vlada jednoglasno usvojila i prosledila Skupštini i da bi njihovo vraćanje iz procedure značilo odustajanje od reformi. Reprezentativni sindikati su danas zatražili i dobili podršku članstva za odluku da se vrate u pregovore o zakonu o radu. Ipak kažu da od jednosatnog štrajka najavljenog za 23. januar ne odustaju, jer je on sada štrajk upozorenja da se situacija poput ove oko izmene zakona ne ponovi. Ja očekujem da ćemo doći do rešenja i da ćemo naći kompromisno rešenje između sve te strane. Da li će ono biti najsrećniji, da li ćemo ga biti potpunosti prihvatljivo za sindikate, verovatno da će imati nekih posljedica ili neka pitanja koja nećemo biti baš oduševljeni. Dok sindikati najavljuju spremnost na kompromise, iz Ministarstva privrede, koje se najviše zalagalo da zakon o radu što pre bude usvojen, jer je on test političke spremnosti za reforme, za sada samo saopštenje. Radimo na tome da otkočimo reforme. Nismo se prihvatili ovog teškog posla da bismo tako lako odustali. Građani podržavaju reforme i to nam daje snagu da istrajemo i pobedimo. Ne mogu interesne grupe da kroje kapu svim građanima Srbije. I političari moraju da nauče da se ne mogu raditi samo popularne stvari, a o reformama samo pričati. Mora nekad nešto i da se uradi. Deo stručnjaka smatra da sa reformskim zakonima treba požuriti, ali ima i onih koji tvrde da zakon o radu ne spada u takve. Država mora da vodi računa o obe strane i u ovom slučaju je, kažu, dobro postupila. Ona mora da bude moderator između te dvije grupe, interesne, dakle poslodavaca sa jedne strane i radnika sa druge strane. Kod nas se, nažalost, nekako zaboravlja da nema proizvodnje bez radnika. Ako vi imate poslodavca koji ima vrlo malo ili gotovo nikoga zaposlenoga, onda se on vrlo lako tajkunizuje. I sindikati koji nisu reprezentativni zadovoljni su što se priča o zakonu o radu vraća na početak, jer je izlazak dva reprezentativna sindikata iz radne grupe ugrozio interese radnika. Međutim, u novoj radnoj grupi vide i svoje mesto. Smatramo da postoji jučerašnje izjave čelnika naše vlade. Ta radna grupa mora biti proširena i sa drugim predstavnicima sindikata, poslodavaca i sa predstavnicima drugih ministarstava. Posla će biti mnogo, saglasni su i reprezentativni i sindikati koji to nisu, jer je, kako tvrde, od 150 izmena u sadašnjem nacrtu čak 140 usmereno ka umanjivanju prava radnika.